Foltaisteach go Laois ó Páirc seo go chlufa Ceannais frí seachtainna déag nó Mionúr chuig go Luain gúirsaí Iomána áiread an ag Electric Ireland agus Gaillimh tuairteáid i chéad chuineann seo agus busadí go bháisteach glánta ach tá sé fluch agus tá sé fuair agus cníalacha deachar go na seacha cháirde seo tuairteáid i chéad chlufa Ceannais don agus a cafarsteach sitar fi cheann chuid nó Tosabud le fuair chéad chuine don na championí rathe agus níl ná rúta go siúd ón irin a fógrú trúna níos. Uidir na postí tá ónó Gorman agus fear Dick Sean Kavanagh at Osa Fab mar Luain Chulaí ingiv it sí gotí seo. Tá captain na fórne tíomh mocho sna Jack Tracy coileag go club leis agus a híomhnóh deis agus a dhéisio tá Paddy Grace agus Oliver Phelan. Along na Páirc tá Jack Bulger agus Matthew Carr agus an tosia tá tuairta gimar gomá ach an príomhníos go an fórne sna Joe Dowling for sé dónaí a gúine na Gaillimh in chaise ar chéile sa darbáta agus lína lántas an sinna ceirchonne tá Rory Power agus Liam Corcoran de cúni acu siút. Gaillimh mar sin agus Aruháin Aru bhí muta sú leis as a meas in irin sinna bhfuil cóchabtí na fórne se tag macáí tá steach i náit ifid a Cardé. Mar sin idir na postí tá Mark Walsh as an Cháran Mhór, Dylan Shaughnessy ag gifid a 3 agus Conor Linsky ar Osa Fad, Fermo Láide Conor Linsky as Liam Lisa ag gifid a 6. Tá mac Banisteoir Sínseirs na Cathal Donoghue Mícheál Donoghue Donoghue cuaig. Along na Páirc tá mac le Frank Lohan ar Iomána chlár mar lá Páirc agus captí na fórne tíomh leis tá fearras Goman Cianna ó Mary Jamie Egan. So tosia tá Ó McLaren ag gifid a Michael Cohen ag gifid a híine agus Tom McAdam ag gifid a 2 agus má derma tosin Taig Macáí a for chúlín ag gunne chuilteanna cúpla seachtainach agus tíomh leis fear bhí ar Osa Fad go scoil na chuiseach fáil le Cluiche Cárthach na Anthony Poignard éisian a gáineal ó Bhlánraí. Mar sin in na fórne agus a munseo mar réiteoir tróna agus fu an réiteoirta an tromlach acu as í bháilí sé Matthew Farrell sé sin a bheith a bhain le fadóige agus tíomh leis be Adam Kinahan, Sean Maher agus fearhanas gan de lúis na bheits ar a tíomhlíne sinna Kevin Brady mar sin sinna an an réiteoirta a bheits antrún agus má derma hí droháiste chainnig túsach le bheith bursatí go glanta tá na tilhaigse last an seo agus táchaí a go híomh le bheith cléige tí le bheith deise mar cin sib Gaillimh sin agus bulcín imnóir Jacob siúd agus be sé simú céch ruas cá na leifíine agus céach go bheits an rís a géad le mar tá se an láidir agus Gaillimh mar cin sin fá cúpla teoir dearnach ó Banisteoir na fórne cena Burke nó tíú blian aigesan a bhail fearú donnaí agus scohannaí inspráideach ag a héin go chumannaí Thomas na rúisiid críomh na héan agus ráthir chamá ach ceann sin sin le chum Callan ar mna eile le Gaillimh agus William Burke agus Paul Hoban agus Cluiche an tása cup hí sé dámháil gunne bhlá clia agus iad san fístúr Gordon Byrne Liam Lacey, Stephen Morgan, Robert Jackman agus Billy Quinn agus near taithí go siúd agus níomh so go mór into na fórne seo for Gaillimh Ceannais hís a barcí núlan cúpla seachtainach an trí híine go bhí chuine náidir fédómhí Gaillimh ach tíocht na céir chuine le trúr imnóir déag an trúna sin Mícheál Meany a fáilrá chóirta buí agus Jack Tracy a fáilrá chóirta buí mar sin mairí nó beidir cúgur déag annacht ar a barc ach an seansa cup agus Cluiche Cárthach an níl seans na fórne seo imí na tadamarí ach bearna bhí an agus an sin cafarsteach stitir de Gaillimh agus Cluiche. Mar sin chuine sa tuair 62 cruúd
Craobh ar fad agus Gaillimh Doracán a tháinig Gaillimh stas a Craobh seo chas Chainnigh agus Chainnigh chéile a Cluiche Ceannais Gaillimh grúta na chéan 5-3 Chainnigh 5-4 agus Chainnigh 5-2 mac an trip Matthew Farrell is na bhain na fadóge ach ma Germany túisce má cháin na bhain seo níos imi as rásach ba bhrólo chun trúnál agus idir fád leis scoil donói amárach rí tu críocht an sús beidir an tatan seo le ranganí chuid go muistecha scrúdthe se an scrúdú Mhórdha as machchas a góir idir seo agus seacanúmed agus sé fellá Páirc le Jack Bulger agus seo roiíon ar ionintach ag Bulger gus Luain sa tasan sin ag duine go má agus céir chuine ag gúine na Gaoiche mar sin sa céada seantan seo ag Tom Cadam ceann isteach go deas se le Taig Macóirí Taig go casa ach ní chasa sin go haig agus an ceann sin imir híomh le clé Taig go Craobh féile ile éidir le mí Breathnach cúpla blianta siar nu sé fí chuide cuasí pelle agus sé an panel pelle sin donú gimmert le fin na Mionúr got na Gaillimh siad sin gimmert na hírón nú ceann na fórne óla an cúpla seachtain se cuasí Iomána agus í bristeach tre Joe Dowling Bheith sí seo glód sa mata sí sin sá fada tá sí fósaid in na postaí sin an scóir Joe Dowling ionintach ar fad ag Dowling agus ag chéad scóir ag gúine na Gaoiche fáte ceir chuine agus be Dowling sás lei sin is anna maní an fer seo dónaí for se a gúine na Gaillimh cúpla seachtain in agus sin scór chamás a bheice in éonát Mark Walsh mach fel Ethan White ar chrachhuiil Tasna agus seachtain sínis Dylan kan se ceann ríise amach dro Macóirí ach tá Macóirí frí bhrún tam seag Burt ach puí sús go máid taig titinse can réitir sé cliste leis na Cinnigh mar tá searbh flochan seo Sean Jack Tracy sin go chuine go máid tam se Paddy Grace gus ceir chuine tosú le Luas an seoíon dofhí sin fátain seo ag Cathal Donoghue tá sí cáilte Gaillimh ceann sin sasí deasí Rory Power Praban sí agus deas fád a Matthew Carr Ní mai sí smatú céadúir beidir i chuineal gimáil tá seanta chúlann seoige a sé slucí sús ag Burt agus réal na buntaiste agus be seantan seo ceir chuine an bhear na bhéadú agus chathrá chána má caite ceir chuine le túsmá agus obair chrua riach chrua glad ceir chuine go dtí seo agus sé Dowling hogus ceir Joe Dowling hogus ceann seo ceann fáteige bhí cheic meach se an ceann seo agus a chuna dé fanna sé tíir mar bhí sé anna loch níos túiscin ceann se pultige chá scór mar sin fáte ceir chuine agus be Gordon Byrne an banisteir sásta go mála sin Mark Walsh mar sin tu sé fada bhí sé a banal an bhíonn se caite chamá sí sin briste siad go deas í fáte Liam Corcoran ach fáil eile géilte agus caiinte cuairtaí disciplíne sa géad chluiféid in na fórne seo cúpla seachtain ag Barcí Nulán ach Gaillimh Gaillimh scórnaí agus Gaillimh seansanna go dtí seo agus le cúr Lord a Gaoiche níos be seansan seo ag ceir chuine agus tá chuí sin na seolta leis ceir chuine sa géad le seo Gaillimh gúine na Gaoiche sin mar sin ní cheich mar chéin stró ar Dowling ceann seo bhfuil sa fada ach mé sé sochrín Bultige agus tá sí sinige trícín fátige trícinna ceir chuine agus sé tríúmed tá sé trí cholín chun cín agus go gearí se bhfuil Ethan White Ethan a bhfuil trasantí bheile Stúr go lína lontas na Gaillimh le clog a bán sin Jack Cahill tá go deas a go bhín ceann stúrmach fáil le Carlinski ní na passion creams í Leighton tam Sean Corcoran an passion big ní Nord Joe Dowling Dowling láidir a titin Jack Cahill an tam sin agus í fáte leis a Gaillimh caiisiad ibrú síad na líntin seo Jamie Egan te sin siar agus a spásan seo Gus Luain chun sé ceann fada prabha sí sin go deas chun tosachta go háling ag Poignard Anthony Bulla bheith sí seo mar scór chamá for Dowling níos túisce agus tá sí sin í héanán an scór ag Anthony Poignard bhí sé gimmert le cos na turbid sa Páirc ar chrócaí bhí sé críon láis na ghó gonne cluiste chéar an na an scór agus in léir gus a Spáin Luain an ceann sin fab síach scór tosach agus bhí sé an jobháid níos écinn ceann semach dro Conn Pembroke ní haine sin ceann sin smachtú na lá agus Páirc a bhés an
Contra Tucky, Stachadro. Cone. The end of Cone and Conchin Amshoot. Agus go Chainnigh puck strasa. Agus feic brat tá go muir tíblíonn sin go choláide tá se a bhábhar na gut sa géide. Puck strasa agus tá forca hálíonn seo. Atí sin néit go deasa gus Luain captaí na Gaillimh. Gus a chulchain cín. Is lealóh amach fadile ó McLarenach ní le fear bhla le chruach an Conchin ficu. Agus tá Chainnigh éis tosach. He's too small vacuum and sugar, so should lawn le sprackers, lawn le spirit funny vacuum. Should Oliver feeling. Took shit sass and Joe Dowling should spook a minute. Dowling girl cost session, tend to get cost just sheer. But I can't shave over dish. Dribble at a gun, shin, Tashishin Creen, and score. Holy can you saw like Gaillimh Dowling. Agus few on. And God a multivil lot takiat and he made knock upon Tiver Farka Hanish session lope. Let's go Massas Gaillimh na Chainnigh taking two good score Marvin Chin. On the Ceannais here. Gaillimh hol Geordie starts to the preview. You muck a bruise generator on time shot. Don't have a drama too like Chainnigh. Hervlaw clear. The group is in a Google line. Al Sastan a Gaillimh only mag can the here visa vactation. Gaillimh follow here and saw Laighean. We did a rug back Laighean on logic is taught. It's in Fosa Grieve. Linsky machine. Can't you imagine throw type Macari? Ní frab sich fadach. She fought the door. Thinks a puck sehr gut sige. Agus had he great sig zahin Caranar Gaillimh. Keith Ferry volley Carton chin puck sehr son. Agus took Anthony Ponier can't have Dekrachty Gaillimh kun you vlog clear le puck na sera. Machine Cone hocus in Cancha. Dína Cancha is gunnin na Gaillimh sin agus is Gaillimh láide atá. Agus feiceann tíach an common Gaillimh sin. Mar sin Cone is trúthe chláín. Agus in Canchin ige sin scór má agus Harn spot a Gaillimh anseo scór das. Agus Gaillimh le rá scór na Gaillimh dúbal scór anseo. Sa 7 match a cool body Chainnigh on a Gaillimh. Tuag a sesna hen gear. Le Mini for the heart of we to go Holly Chainnigh O'Neill Pembroke agus will should not Brabach Ceannais Neil but she late in time she go McLaren after she fought actually O'Neill Pembroke reached Costin shit will should not score all Dowling and Ur shot after she shouldn't be move as he can move take the cuts Laighean fought to go after Jack Cal Conchin Amachadro, Tom McAdam, and Nushan Rothshin grew up at Chassa. I saw agus Matthew Carr, Chastan Chin, and the Humon. Nushan, Tom McAdam, Carr Mork, and Das, Sassy Shin. She should force it Ashen try kill Chainnigh. Couple of cushion to love more than Thompson. About pucks here, Tave on. Patty Grace to Stachin is Mionúr physically into the Gaman Thompson Mini Stachadish Joe smart to go holding it Dowling. Solling the money on fair shot. So that Bulger. Bulger basically to free, but it's supposed to reach to get to pass for James Kavanagh. We can't score Kavanagh August Tall. A honey shot in her fault. On Kate's angle Vic Dowling. August Dowling Hanahin a Craobh 5 minutes in Ursha. Cainnigh Kavanagh. Cúgiadó agus 8 má caite. Mark Walsh mar sin. Has hén Declan. Tá sé gansaí mún na Gaillimh agus mún tréine le go leor fórne. Idir ómáint agus Camogie. Agus Gailgur go difanas in Charsmór. Bhí sin fáte Gulton Lín. Lín ceann dáin séar isteach sin líor deas se spás. Is bhí féidir le Gaillimh tá in as, sí fáte Poinard. Anthony Casa blocálíntoch. Agus Cousins was the Chainnigh chin. Agus come on Skeels and Jimmy came up pucks here Chainnigh Neil. Tabashi shin. Irish Kate angle das no shot. Brian Walsh. Brian Fossig him lesh to Matthew Corty viste hocht Brian Fossig him out. Which I don't score all a show. To Mishi Capaguchi shin on Agus ta shan score for the Brian Walsh. Can't gloat this. Inter on come on.
He's coming, Seamus Chiffon, Conchin. Martin Tusma, Eichel Chainnigh, Leishingi, Cheriki Natrub, agus Chaha Rogel scoring ma Ficky's Cluiche Hanain. Walsh. Conchin Joe, Ty McCarry. Fought a Tyg, Nishu Village scoral. Vi Drohalash Paddy, Gimmert Fish, and Visha Gimmert Corner Van, Shinch and the Gaillimh, after Tyg Gama. And scores as a Tyg McCarry. And guess him at Yazahin, Pelle Jahonde Donoi, Hashaganzi. And Chlor Hama, Gorsi Pelle, and Tyg Gama Gedachod. Meany. Garch and Conchin Bedro Ada. And so Ali Feeney. Achla fan chag blitz vekki ein gedi shog score ní intach an dáhíomh. Conchin yen tangwal intach bicep mar shisha leitig. Meany. Míhal hol sheer leerdin sin ein focus out of Rú O'Cone and Tamshined. Agus he fought in Gaillimh will. She fought in Tamshined McLaren. On a costa sin year at das fad le call Larkin. Larkin agus the tor hole. Oh, and you were Shay. Agus bhí fearchaí límar cínta go sin báteige ach tá airde agus méid sa bharsin agus a dála cheappa go meiceach Gaillimh beidir a héana agus Tyg McCarry si sa líon lántas ach feic mar linn. Uno Gorman tainn se fad an uair seo ach éascin Conchin chosint agus ní roiile James Cavan Conchin smachtú. Mar sin Cathal Donahue fáfiú leis an Gonchogal. Fekch ben again din chin chalóide atáí sa géideach a fork go háling donna clufa fí ficiid in na fórne seo bun ar in na seata se Mionúr fí seapna déag se Jamie Egan holchan cín Oliver Phelan gur a stoppa Cruitarashig Phelan to gomaige agus bheith sad on na chlogad cin club aige an glas agus direction as James Stevens agus Conchin fáit aige agus an obair to take Phelan and Tamsin agus siapa go dúch Joe Dowling amach leis Gonchogal cool bud a héint amach. Leishingi sin Howla Gamasha Soch Garger Joe Dowling agus chu sé Cheriki Natrub ríist héis ránum a déag. Ritar, dyna cynta gwrdd chwrdd cacolior ach Steve Broad simply ag Dowling agus yn Conchin tash the bwlyn chacholic on Crean agus a shishina hain on Cluiche fought to get Seeking. Oh, fucking the series paid on Ymerts. Shot at 3. So for Harvard Hanya Vakadisha. And Queen get Trununa Jaluna Shogas. Imri, Fish, Fee Haplin and Dig. Lawmore Hope Shoots. Snaganzi Hikonde. Sheikh Father Lemmer Walsh. To the Gamag Mark. Leroy Dowling, Egg Walsh and Tamshin. Mafada Linsky. Blocker Mar Linsky and Tamshin, Egg Joe Dowling. Is that Dowling? Holots. Sin puck shot go Gaillimh. Agus is slú ban taine bhesin, mas cínú ban taine bheith samála chama Cluiche das má gosí seo. Conchin stop tí ríist Dowling. Tuair sé fin na post tí ríist. Agus tá cheappa go mena costa go Conchin agus bé an score. Agus a híon dó trí cear cúg sé cín fáte go gan caite tína a déag. Agus tá Gaillimh dribble ódin sin. Mark Walsh is Cluiche on bulte george. No shot, put a shot geor, says Orocher Ishil must fade leis. On the Phil Warman Chinch and Connacht Tyg McCarry. Fought a Tyg. Taki Rash again, or Hort up Brandon and Mullishin. A Gunyan the Greek, will she on? Neil. Breaking job. I want to mach a Gunya vlog clear my other Hortu. Brandon Shalom, Nakli Trununa. Fairness or Shalich. I did a Gamagzi shot on the intimate. Sorlish Paddy Vigimert well Fish Gaillimh le rinne blinta agus Ganzi Shincher na Gaillimh and Concha Fada Bishi shot fought in Tamshog power Laighean to Chainnigh Dowling each agus Caillimh of Joe Dowling Tá fershin cholods sé Rory power hook free Laighean Sovaltig Walsh a flabshi a mafada Dowling agus Dowling Ceannais ceart ag an am ceart agus Shimpúla Mórna sin a hochla náide trí leabal a trí de chéile agus tháinig se ó líróid mhór ada stachar im an le Ceannigh Conchin
Bhí ceapar sí léite ag an gáil de bhach agus tá gulta nín. Ceann deas isteach fáda le Taig McCorry. Taig a híomh le Clay. Úl sí sin tóis an tam seoige. A sí sin a casa híomh le deise agus basic mar cháige. Thuirt stap pí a bag níos móch. Feici tíban. Agus Taig is a Luas tá faoi. Nes O'Gorman. Ceann mór míteach fáda ríist. Breathnach láide tá rísin. Is sin briste síos ag Dylan Cainnigh ach bhí ceapach sí seoig James Kavanagh. Ní sí ficus ús a chéidir picus ús dorar fáta seoig Brian Walsh ní sí aige. Corcoran a casa. Corcoran faoi rú, cosas wad a Gaillimh sin. Fós a gimar pas das amach a Laighean. A tá in an fáin níos géide. Chuinn an ceirtún a scórin seo. Paddy Grace chulchan cínteach se amach fáil James Kavanagh. Kavanagh cosas wad níos fáilte a Gaillimh tam seoig's léite agus fáilte acu. Nis bhúlil se lán an ínteach lána te go deascah. Jack Cahill. Spásach os gimach an seach taimnar sa meisiir an sin chuine agus bheag mar seacup. Te go hálinn sin ag Jack Tracy, captain na fórne. Dóling in is ní te fannach an éon fóca a seagal choláit. Tigann te bhfuil Gaillimh a sleán í ach tá sí sin sleán í le deise aige. Ach tá se choláit. Dóling ní te fannach an éon spás amháin. Agus is se Cahill Donúta i míach chosa Conor Linsky. Mar fir se dónaí sí géichlafach tromlacht na scórnaí ó focan na sira Trnúna. Tá na scórnaí tíocht as chuile a bhealach aige. Bis sin grúteig Jack Bulger. Mhórdha Bulger riil na buntáiste aige. Agus puck sír eile ag ceil chuine. Agus Dowling sa tóir a scóráile. Agus híanana sé aige Hanahain. Agus níana iontas tá mar se an ceann teamsú. Mar sin a tugadh chudáman í méid sin amachú leis an ghaí. Seachtaid é caite. Scórnaí maithe ach an cúil sin na fuair sé hain. Scóras cinnaí go dtí seo. Ceanna leige ní dólam go bhfuil agus níon ceann sin mú. Mar sin fann sé héna híana sé, fann ceil chuinear híana hocht. Agus tá í sin na bra fós an seo Lord Tíide. Tá ben clufa faoi fiche sin an beor le fála géir TG Carchama. Agus tá Chainne mé chus gan na réaltaí síseir fáil, feice bhfuil insead réalta faoi seachtaí deige se le Gus Luain, Gus Stafford le Cón, bhfuil scóir aisin se Gaillimh le Carú ceann acu. A sí sin fáilte Cón an scór. Mar se puck sír níos túisce. Fear chuir a chládaín in na chéad scór ó Nimmerts. O'Gorman. Spás an seo ag Corcoran. Ceann tenta go deas agus tenta go hálaí an tam sin fear chéad chuine. sé Rory Power bhfuil fáilte den níl te go hálaí Power má tá sí seo sin an scóir Power glóit ar fad an dummy beg ach an scórlan é siachtnú. Chu sé dalamológ ar chosan na Gaillimh agus chu sé fearchláin scóir go ríist chéan íle ná de cad. Cón agus cumán scuid go man sin agus an Cón in sé héin agus cai sé bheith cuamach agus dóling a héin teiste sin agus go chlufe Im go sé leamh hí an scóirní annach níor sé gang deach na tada mar ré ná trodach ach cumán scuid túháin agus bhfuil imreoir óga lán le passion an Trnúna ach can dó híbheith cuamach mar tíime agus heapan go le réitear go le cant le Paddy Grace an seo sé ché chumán bhí go héin agus bhí cortaí bhuí bhfuil hail te sin go mór le chaine sa glufe cúpla seach nach in corta bhuí fáitige sé Sean Corcoran bhí an go divan agus a bhirrta go leis na cortaí bhuí an go clugad glas mar sin gatha Corcoran is bheith cuamach agus go Gus Luain amach a chuig muid ar mac le ar lich an chlár ané bar go chrócaí na Bakers san agus taige dimar go má sé fear ceanna le mac le Frank tá nóir an memorin le blianta ceann se builte go má Gus ach léitin tam sé Jack Bulger
Bolger Cluiche síos Joe Dowling agus bé nach droch flanig sí fáte Dowling tá bhfuil na buntaiste go bhí check amach agus tá hí trúr Gaillimh chuiste sin Dowling an lámh agus tá heb go bin an plan is I chuid Joe Dowling agus tá seo le go rúis sinna agus bí check mar sin an hína seachar chlár scór ó hain agus testa siad ar fad sa géile an seo go Chainnigh Ceanna le fád sa gé mar sin hína seacht agus an bhearna sin na méadú tamar fad Cill mar sin focaí sa géile machtró White ríist and Ethan Har an chéad gram agus sin tinta go maige mach fad a Linsky tu sí fad le Conor tucha Feartar scail sa mis agus tóca Conor béidir an ceantra héanam tóca sé fogse a ggóilta líon ceantra agus an túile fáte agus beidir sé tú breanú a fáte chumá agus fion an muir tíhlína héana cuatú slitir nú Olta líon mar sin chabola Céh rús an ceantra leircanna sin sin bhí seansar chúla gan níos túisce Glanta go deas a Chainnigh agus inta go deas an tamsin ag Jack Tracy fáte Cavanagh Joe Corcoranis Ross atá bhí cearc an ruach ulta líon an ceantin ach tainn se fad an talú díoch nás tá Matthew Carr agus an passí mú tá Cavanagh still a séin a dastín se bhí sé tímo agus puc deas bhés an agus bhhanis cúpla scóir agus bheith bearna anna mhór idir na fórne cé go ríis na gáil sa géad sa dáirle caithe Chainnigh brabach Ceannais Ceann dasig gus Luain an tam sin Bolger bhrisin an lámh agus ní raibh leis McAdam Tadhg Macquarie sin Dowling Cavanagh héanán Mionúr an dóthaíomh Fortinseig O'Neill Pembroke Paddy Grace, Gaillimh Brewer, bhfuil fáilte a sin idir Pugis ag Jamie Egan bhfuil agus an clufa fáil teán gomáis agus ceap mis go an lámh áir den sin ag cosú na Gaillimh chan is sé ríist chuidir se tarlús an dú cudú stop leis i chéadú agus ceap go bheith go cartín seo ag réitor agus man dechar aine eiceil an tíseach an Páirc fecinn sin roiir cagaí méid sin imrí ar fád tá agus tá cear an tíbhil agus a cantla chéad Joe Dowling fáin amachchas agus im go Burton sem marcail Joe Dowling fi láthid cin réiteach a bhééis ag réitear seo mar ní féidir seo leachtarrá sin firónis sa fédónú me leis an feicein agus sé gluchanáil Jack Bolger agus cinnta céán is Gaillimh Conor Linsky tán agus feice McCarthy ach cin dábhééis an agus anhhail cup seir chéile clufií scoilech amá rínta go rád na seoir beidir Cárta buí agus Cárta buí agus an chaiste a chéile go seachta nach chamá mar sin Cárta buí ach na chun sé leanna se d martanis agus leanna himráog se a gomáint seachas éime mar an amíiad fáte ag Tom McAdam agus puc siarmá grúte go bhar sin agus ís tu a cón amach agus dín an éhí fearmáin na puc na séar cón a struthe a chláirín ach seo ceann dechar a gcuine na Cluiche ach dú seolbór níl se a grúteach Gaillimh uamáin ribh seo as cin seascóir Chainnigh Craobh Mionúr chuig go Luain an ceantra builte cón útí sin ige chamá a sin ancheán na gcuine na Cluiche agus mar águr dacrochtaí ag Gaillimh leis an puc na síor gcuine bhlá clia níon dacrochtaí le cón tróna ar ás ar fad agus hinna de na náide cuaig agus sin am fácaí Linsky go sus an airt ní éidir an ceantin a gháil
Agus Power Hosa Shanson Ceannais Contarteach Líon Bhishach ní réidir sí smachtú Pucaí Súsig fear cear chunne Tainted Shear le béis a scór am siún seo ó sí sin fáte aige Ceann sin mú ó puc seas cúigte tucaí agus Matthew Carr bhíonn sin Is bhí chudach an eile fiú na himráí imimeach ní cheap siad go puc seas cúig bhíon Ach leis sin le bheith go muir cúil se sin rag puc seas go cúig bhíon Sibún mar hílag meachsag well úintí vín na bheans de himráíach Matthew Carr mai cínta go dúig sé puc seas go cúig sin atá Ach an sim neach sé héine amach bhí sé díach leis an éireach seach sé duile ach tuair sé seantain seo go Joe Dowling Ceann sé bhla agus sé tripla anú ag muir tílína ró Ach Dowling is fáfií réir chéanna seacht aige Ceann sin bult íse le agus Ceannais sí sin an chomán Mar sin tá cin chuine 6 gramúin sear chéanna de Ní mar sin scóir le písach beidir go se cúpla ceann fós Ant an líon faoi bhrún tam sinach tan pas chuir bhar aige go má fád le Linsky go deas amach fád a Jack Cahill Gáil gaibbrú tí na líon tin seo Smacht go hálaí a Páirc Maidin le Anthony Ficasús ní roiide Hín rud is dúcra de Cárthach gach ní roiile sí Ficasús agus í Ficasús go deas ag Mini seachas dó Dowling Dowling géir sinna cheanú agus imimecht Ag mar chulta an líon an Ceann Ficasús agus tá Ach amach dro Carr atá se Tá an Carr na chomán Tánas gur leis sí Ficasús brenn spás mach ro Carr Fós a gimach faoi bhrúig Burt ach tá Matthew an scór am siú níl agus cúpla potún Iireachtaí múna sé cear chunne le cúpla númad ó níocha sé sin bin trí cín sa chéan is chumú acu agus dí ná nach tríú a fácaí sa géile seo Í sinna bise Rory Power hí san sinna gur Ficasúsach í léitsigh fear na Gaillimh Gaillimh pas ord fáte Taiba Corey rianna buntaiste brenn Luain tá fí haig Taig fós ag imimecht Tá fertí bhistíró bhfuil a scór fáte Taiba Corey níl chun eile a mú ag Gaillimh Spáin sé cecha dáin sear beidir bheits lína lántósach na Gaillimh Ceann sé bulte brenn an ísint in rialta ag Dowling a bhí chuirt a Gaillimh os a géad chuda mai déag a ní se Gaillimh agus é seo le cúpla númad McLaren ón Ceannach é sin léitigh Cavanagh Farc go hálainn seo tróna Gus Loin sí sa líród sí cáilte Gus an obair an tam sin ag Oliver Phelan Con O'Neill Pembroke is sin géirí scúban níos sí fáte céile ach Joe Dowling fear sa bócaí sin na Corcoran I dro Liam Corcoran nó seo ach ní raibh sin ceann sin na chuine leiste agus be Gaillimh sásta go má sin cúpla númad dearmach seo ag stáid bháin bhí hin Ross Cárthach cear chunne agus bhí siad i grúchtal agus I tína go má ach tá paiste má Gaillimh agus gan scórnaí géilte ag cear chunne acu Walsh sé tasantí bhil is a seastaí sin brise síos go deas céirús an brise sin agus tá chéanna mar go le ó fud cear chunne cúnaí scóir dearnach sin Gan sin ísisiil nach éis róáda agus an Luain tá fín slitter an scóir dearnach fur cear chunne hééis fihanú med ag Joe Dowling 9 mednis gan scór le córláide Gaoiche agus snam sin deidir le Gaillimh an puc síirseála Michael Cohn Cahillnis Tainted Sús an tíomhlínach Trúin sin cear chunne Pucaí Sús in Tom Shag Tracy Tainted sin siar ach an ceann sin Gus Loin tinta go deasig fear óra mór Mary Loin Dowling isteach gaffa go deasig Páirc bhí ceap an scór an seog Anthony agus tá ach an níor dí se Gus Loin smachta go deasig Páirc agus Gaillimh hééis ráscóir am siú ó fud chunne ceann dearnach be chuneal súil seasta go méid am cúta gorta bheits an
Sin Ono Gorman. Con Fadricht. Keita he's free. Shane. Matthew Corridist. Even of a clay. Angus will shut down Con Elamshu. Con Elamu. I have a good shaky in the moon. Is that Zenu Madaku? Angus Shin made Ulwar Siglifisha. Let's go Welsh Fada. Linsky. Conscience to snare. Nuan Levin top and Numad Wong Gam Hoot Gurte. Angus in Conscience Tabashi Shin Roada. Angus in Rebrer Shin. Well, not she can use it. Good even Fossilin. Numad Wong is go Gam Hoot Gurte. Angus Januma Gun score. Ekir Honne. The core Lord did Cluiche. Angus. Pashtu on him or initial guy gets special stacks from me fishes. Happens sauce to come out. Mark Walsh. Angus each time we're good to Evelina Canish for Schlitter. Don't know, gosh, the Schlitter Usa Lishna chips back on. Noch ein Tamara Welziges. Mark Walsh zet hem ach. Met Mark Vierbanel en Vlian Schkatje. Kontje Bultje Fadige. Zet ik al in Tamschen ver keer gonje. Only Pembroke New Irish and Kontje for Gasus. Zet ik maar Consonaires for Bultje neer for the type Corey. So Pioneer da Shin ja haben Schwestein. Angus Japping gebiet für Hochte Wessoster oder Schach schon wie fishes mar Toshit le fauna. Ach die Mädchen an, you would kill Honja ein score, gun Zenumet Jonach gun Helia Shin, le core logic. Martin, ja haben uns schon gleich Ceannais fi happening sehr gut Luain, Gaillimh, not a shay, kill Honja, hin de. Beschachten nach Kurs Iomána, und sie bricht macht Joe Dowling. She shook glow to Matashi Shin saw father, to she forced in the posty. Shin score Joe Dowling, hauling. A poignard. Anthony Bulla, Vashi Shummer score Hama for Dowling, he's two Skiggas, Tashi Shini Hain on score. Anthony Poignard, Vish Cossin Shir, Bush and Conchi love a disha. Dribble at a gun, Shin, Tashi Shin Creen on score. Holican, you saw like Gaillimh down, but Ultra Base to free, but it's supposed to be to get to pass for James Kavanagh. Be Carkma score Kavanagh, August Tall, a Honey Shashin her fault. Und Brian Fossig immer Leshta, Matthew Corty, wie steht auch da Brian Fossig immer. Und dann score all a show. Thomas Capaguchi Shinon, August Tosh, Shinon score for the Brian Walsh. Ty McCorry, fought a Tig, Nishu Village score all. Vid Zoharlash Paddy, Gimmert Fish, and Visha Gimmert, Corner Van, Shinch and the Gaillimh, after Ty stop the East, the Dowling, Turchef in the post the East. August Thomas Capaguchi, the Cossack Gonshin, August Bay on score. Halkanzi Shincher, the Gaillimh, and Concha Fada, Bishishi shot, fought in Tom Shock Power. Laighean to Chimahi Dowling, East, August Kale of a Joe Dowling. Gustaf le Cone will score Ashen Chad Gaillimh with Caru Conaku. She Shin fought a Cone on score. Push a puck series. I get to go Hall in Tom Shin fair kick Honja. Rory Power will fall to Daniel. To go Hall get Power. Mata she shot on. Shin on score Power. Yo Dolan stach off the Gassy Poignard. Be careful score and Chug Anthony gets Hall. And near the Isha Gus Luain. Smacht the Gassy Poignard.
Fáilte leis mar sin agus fáilfií ré an dána lean seo agus an dáirin an Mhórdha Páirc réitir duna cinnte go chuthirt Carcha leor agus fáir an bháisteach trom sin teach dhéana ríiste dála ach in eiste táma dead gon dála agus feicemuid éon arú feicem go goslóna imisteach mar le chosach lár agus ó McLaren imisteach London Park ceach sé ferbhí ar Laois fáilte na Matthew Carr ach tá sí sinna cosí híomh le deis agus an gáilir sin a bhíad leid go chuine sa céide ú sé duine gan scóil ceann sin bulte go de smachtaí ach grúte leis an tam seo fílan ar sin an ceann sin chuine leiste mar sin chuinealach an dhíomhre agus tús a tárainn se Tom McAdam hógus an ceann seo Bhí deachreachtaí cill chuine scóráil sa dála go chéadach an ceann seo pultaisteach brist amach rís an tam se pucí sus go deasig Paddy Grace agus hannig cifir fé dó Cillian Power steach an as caithal leircin scéide ag Lehamma agus bhí arúcha má cill chuine sa mu checkú se sinna ein agus an bháisteach tíosteachnis choráit an trom ach an tearn fí máiste gúil sé hééis an rí sin na leidú go bheith gan tarníonn sinna carcha nach níor sin cliste agus í fáte leis a gaiile a seanta tear chúil sábhar éasca prise sí machchan seo agus tá sí stis a gúil ag an tonadíd nach le tíre takeísteach Cillian Power agus cool fáte gaiile agus fearr thomas sé lorcan agus má cínte go me sé sásta lei sin tíre takeísteach an sábhailte go gorman ach í titíach fádaile fearr na gaiileh agus cheirifí faointe trúb Connacht níocha second cart sa dála pucí sús London Park má ag Jamie Egan agus puc sé ar gaiile agus tá cínta mí Cenna Burke a caiinte sin nidan tús má áil cúpla scóráil ach cool sin tús splóidir go háile agus seanta ní sé go cuiile na chuid agus cón hógus in ceann seo ach fiúin leis an í nach chu choláide leis na sin bháisteach tá sé an dechar sa cníalacha seo agus dechar go síos ar cecha flochta agus an réitir tíochtach agus an ráis go se tar sclitir nó ón tamar fad agus bhí sois útamáil mar seo is a géideach amá agus bhaint leis caiise Páirc agam mar cumán na Gaillimh Is kom kin shitter vesant be sé floch. En dan allen je gefloch sin er scoil an agus simarach tá se harfa flochen agus grífar a Bortlíise. Se cón puca agus a bulla agus bhil se an sícín chorátrap tá sícín is in na fórne. Agus an isbúil freigra glad céir chuine mar tastin rud a cíns bob go lua. Shitter fáte leis go sin tús má. Fáte Matthew Carr. Carr gur ceann chuirteach a gáineal sin fáte acu blocaríntach agus léite ag leas na Gaillimh. McLaren have takeíach London Park cáilte go obair fáte leis aige. Pucí súsan sinna powerachta sí sleanú é hain. Agus go má Carl Donahue. Caithal le paslómh cliste amach fáda Jamie Egan. Ar na Spórt amach ó scór Egan chun sé ceann glóte isteach power. Titin si bhain chéadíireacht. Fátig McCorrinis ó sé Gus Luain. Gus ó go deasa Gus bain sé canse Luain cimach leis. Ó cramú ítach mí ó tam sin Gus Luain nach an unsín sin cosins bhaid ag feicear chuineach amá. An Cluiche seo splóidir go más a géide. Go splóidir cin sa dáile. Corcran into go má. An sin on díal na Gaillimh an tam sin na Joey McMahon ach cramú féilte puc seasa bhééis an.
agus faoís das splitter. Ní sam callte dimi. Ach tá. Sut mi machar tíblín an segus siad a chuirtú. Agus an réitir a thuirtchan címar go cha fein na Gaillimh idir se. An sitar sin amach mar sin pucsaí a bheith an go check bulger. An go bula se ceann isteach a geanil. Ach híann sin a fein na Gaillimh. Agus sunk picks a dream. Agus pucsaí eile. Agus ligad deis an ceag a ghaile. So Cluiche agus puck mór fada bhula agus tóca Mark Walsh an ceann se mar sin. Trí cín atrub. Cool agus coolín fáilte eis a gaile ó Laighean. Agus fós ní bhfuir ceir chuine ein scór ón féú númed. Tí sin machchas láha Bert fáilte Corcan, Clufa Maimini Corcan. Passní gearmach de cháile Matthew Carr. Agus fáildanta Dowling, sin díach bhí testar chuir chuine splanca cíns, scóra cíns. Ina théana thuc Cluiche sa gceann seo. Mar tá siad fós chun cín. Agus bhí cheacamach Dowling ná an ceann seo a seoirú idir na postaí. Híon na 7 fáilte go dtí seo an féad leis ceanna lamsú. Ní sin fáilte híon na 8 mar sin fáilte Dowling. Agus a bhearna go chéir cín atrabríis agus scór mór bhín sin. Tassel on the cut. Walsh took a fad an shot. I should be sheet Uncle for pedigrees. Name Corcoran. Corcoran gearing conscious row up beating neighbour she fad the power. Nesh Rory to Luain feet. Carl Dunno Gears game of the first game to Rory fish a start noch love east. Oh did go hall your power. A Kerr for scores that's 4 in shot. A Brian Walsh Shannon score. Skilly into a Rory power. Agus an darn the pointe fáilte Brian Walsh. Agus flagrama ag ceir chuine chuig cín atrabríist. Is Walsh old gear. Carl Donahue. Smachtaí ag dóireacht ag Tom McAdam ach tá sé fhí brún tam sin ag Connie Pembroke réitir rá. Ní mo go brún tam sin. Mar sin Mark Walsh beidir go dúir se faoi seo tá buile má ag fear cheard mhór. Agus a bhearna médaí i ríist ag ceil chuine. Bháiste fósaí mocht par sin ní ruí choláid is bhí se fe taobh sí a géide ach má tá an réidir se ige déach sin ceann se choir sin sastan. Mark Bulla, ní sí bailach sa fáilach pe sí cuntaiste mar sin éin. Bís tamach be sí I dro fear bhla le choíoch ó McLaren. McLaren chun sé ceann sasta fad a Taibo Corey. Fáte taig. Taig a cuiinú ar scór am siú. Bhfuil ceann ar a fáte Taibo Corey. Tá sí sin fáteige. Agus péad a fáteige. Ran na sáisialaí ónimmarts. Sé daoine sú meach se tosú. Bhil tá se tosú agus tá se hééis péad am siú ceannta géile. Agus ceannta dáile. Cool bod ceir chuine mar sin. Ó Gorman. Tílinn a cuiníiste. Ó Neil Pembroke Ceannais agus sitramach. Mar sin ultil nín le puc seasa. Lágéireachta go ultil nín agus bhí ceach fear ceir chuine se tití sí más a lá puc sus go hálíonn sin ag Tracy. Tracy dinta go hálíonn ag Power. Ína pass chamáis de má ag Donahue. Agus de má an Tom Shaw Jamie Egan chamá. Flick beg ag Egan, steach fadala. Leachosach lá na Gaillimh sinna Cón. Úna ceann sin án, Níl. Óna Gorman mar sin agus leisce chéir cín. Tá na cabmuid bútear bhain tróna. Fína sail sin ceann siad mach dro Dowling. Sí picí sus go deas ag Bulger. Bulger ceann sin
Tournament team puller power. Here in Chinton, Dylan shocked to see Gary Fickasus or K Fickasus in Norshai. Fonte Lawn to Cill, Brian Walsh, Brian the Casa, Shitty Hain on Neil. Behaves Bady Kecker and Concha Hamach, Battu Car. Be fair Danes for TV Moro. Lewis Bady Titty to go for shot, Sadorda. Can't find it. Learning girl, she's a shitter. Cardish to the Gama. Sheer Heinshit to the Gatastic Kilhunian shot. Power. Oh, Gahali, Rory Power. Cainnigh Donchach, Rory Power Nish. Angus Man Vision Chashog lads Kilhunian did a score either of each other. The Buntush to coup. Corcoran Foss again out. Oh, so well did take Mark Walsh the goal. Rory Power and Comas with a Laighean. Stacha father the Corcoran. If you read the Buntush to get. Fi Mark Walsh. Obalta and Screwdushin. Bay Puxir and shot Kilhunian. Agus an tonna gain ar dhéilsead Cárta buí eile. Agus bé dit fecim Joe Dowling Brandon Jones tíbline. It dúr se faoi chúl. Puinte tarráte leis a bhí sé héad cuiinú beidir chúl. Hína hocht. Agus hína ní fáte mar sin ag Joe Dowling. Fechan cúil an fáte Kilhunian Marach Mark Walsh sa gúráilin ceann Mach dro Ethan White. Go White dro Donoghue. Tá tangwal scuilte an táisgúir sé dáíocht. Agus freagrail is test an na gáil vít sí cínas cos a dacha fáte ag Kilhunian fáte an tamseo ag gultan Lín. Lín ceann Pucí mac a dasistin sin dro Poignard. Anthony Casa, agus if a score, you're such an esca. Poignard, let's see keen on the Mertz. Let's do the fiche. Jamie Walsh, Sestach. Not James Kavanagh for scores again. That. Hanamadig, Cherokee Natrabach, the Rider Legalia, and Vernish and Lloyd good seeking folks. Chainnigh Dilgama. Agus gamsú scór níochta an bháisteach a leidú agus an rí méadú is an Pucí sus an tamsnig cón. Pucí sus is Sean Corcoran Clufamaimini get sheer for the Tracy Captain the Fornia Béis an vis a Gordon Churn fi an féadú ban mar sin an tunnadí takisteach Jamie Walsh fós a gim out a Shanta Hull and Chug Walsh fós a gim out leis and pass to Kefala Power Titty Machas Lava Power Casasha agus a stas a goal a Rory Power. Chufig Rory Power Gadisha. Ha crohiag the cosúra Jamie Walsh. Agus an ish. Tá Kilhunian. Ceannais agus dó tríd ag Laighean an échan cín. Gunnin na gaoithe sin. Agus bhfuil freagra ag gaile. For Kilhunian tí cín go chúnaí amóta dó trí híine le náid a fédó bhíon. Hála go daisteach cúla leis na gaile bhí. Mark Walsh. Bus an ceann fada dro McCorry. Prapashi istin sin Céach Rosa. Chluiche sin ag Corcoran. Tracy. Pucí sus an tamseo ag Brian Walsh. Tá sé héanana cuiinú ar chúl Walsh go leis. Brian Walsh the goal. Ceann eile fáte Kilhunian. An tíú cúil agus péad a brab na súl. Agus tá na cuite galas an seo Bort Laoise. Agus bhfuil siad ná tóga lei sin for se cúlín ionta Brian Walsh ní túisce ó Laighean a héin agus powernis agus a cruthú racis sin agus a bheith fér go chúlbad na gaileh níor mór go seanta sin ag fáte power íst fear se chulat hí Dowling ar cían níos túisce a se power táháis White gon ceann fi sús bhfuil cún na fáte get sí pucas a ríisi Brian Walsh Brian le híh le bh clé bhfuil ceann eile chlár an scór cúptá Hína tíana is ag Brian Walsh. Agus beán na odbúr atúb tí ceart ag Laighean an í. Agus denta go an tam sin ag Oliver Phelan. It is Tracy go
Bishop Chassis Gamu. Liam Corcoran, Dowsa Big le Spás Luain. Walter Chainnigh, Pucky Susa, Glanta Susan Thompson. Joey McMahon, Gaillimh, Vach Scorlach, at East. Button into Gaillimh, Fawlty Matthew Kerr. Walsh. Akasa. Which on Ciannigh the Lampshoe. Tama Chiappa go will she Chainnigh agus Tashi Art Sasson. He in the cat and Shafad Limber to Brian Walsh. Agus will she Joe Dowling if he didn't action to Gaillimh. Fi Walsh go mas ador to Gaillimh to Shahish of Erosa fought to Dorla. See a coup de Laighean and he. You're at about 3 points to come to the down the old war to finish. Well, a couple of shots in the Chas the Fornia Sherry Gaillimh. Gaillimh Chainnigh Willis the Shincher, free fish against the Mionúr. And the shot law on. Angus will turn a quick toga. Hesh Frago Hurtershin. Sickle Fisher, Angus Hesh of Erosa, Fad Sadorla. Angus a Wild Fragra. Egloch na Gaillimh, Fecca Marin, the shitter for Tarashi, Chainnigh. Angus fell to Conor O'Neill, Pembroke. Right to row. The Mukush came in. Only for Frederick Gaillimh, Fecca. Even the shot take happen. Conor O'Neill. That's Jack Cahill. Came in over Fecca and you're going to go here until I didn't let it. He's touched, he's big, he's Eska. Agus cínta ní teach sa bhí sé sa Gaillimh mar tá sé báisteach sé scórt a test go dóta na seo Gaillimh. Trí cúide le hína ní atá. Sí sin I brise agus brise sí mach. Céfa go sús an brise. Be Corcoran tá in East. Gus Luain sin sin ggéir sin fi go sús. Agus puc sír bheith an go Gaillimh. Bhí tunchar eisteach I Gus Luain. Mocht is Gaillimh agus along the parket. Chant Chushin Lloyd is Dorla. See them take Focky. Lloyd agus. Got Gaillimh Clarence Gorsh chur gemacht. Conscious Bulta agus is in Fawlty. See Kuzi le hína Demarsin. Niet goed in zee gaat erop. Nog eens Ono Gorman. Nog een mornet in de kist Dorla. Gaillimh voor de Cluiche. Two Dorla. Maar voor te Killian Power. Ach, niet dat hij toegelaat in big nummer. Kan je Titi mag lava. Jamie Egan. Pucky zoals er talen. Jamie Walsh. Shafi Rouge hier en Shafi Sean Corcoran. Ach, Femi Corcoran. John Hogan Conscious Rotel, which he picks his Asian Roy Power. Neil, Dante Gaillimh. Tom McAdam could have calm more father staff Jody Lontos Ashin. Bishi shot which he fought to Ty McCorry. Ty Kasha Turfi Hole. Fought to Ty McCorry. Cool of a tassel, cool to fought it. Like last hopped in the Fornia. Zoltan O'Connor, nor Hussa to staff as JB Egan. Sin page nach Cluiche hart fós. McCorry ibisteach a bhfuil le ceann get. Agus an cool sin fáte agus béid agus spagach sin na connachtaí. Jamie Egan as Uair Murray fágad Port Nimmer agus Ultan O'Connor bhí Ronnie in Carry Day as Ardrahan tíochtaisteach. O'Gorman. Couple score in tastal O'Reilly má tá sé hiartaráisi sin grúti ríis de Tom McAdam. McAdam at Titsum agus puck sig rúti. Agus seanta go bhar an the leidir is go seacín. Agus táneart am Gaillimh fós is an Luain. Caiisiid seo fád ar an Saston. Agus gur Chainnigh. I don't know till the shell of a static wall triggers power. Marsin. Conscious Eget to my cap Gwyl, August Tor. Marsin Ono Gormadish to fall for raid. Gaillimh Bruce Suas Gormish Sador that shot.
Take check your for the Tracy Lav look at the Conjun. Take go Holly and Tom McAdam. Shannon Cone up Bishashi. She fought to Bakari Dish, Bucky Susik Toig Lav look at it. Angus Glanta, Egmenia. In the Glana into her fad, Ishim Bishashis, Kerusi. Come on, Squeak and Thompson goes low and categorator. Angus Peter Freeshiv, going to Kurtzif at Pisa. We should feel Rug Gavagol, Jack Tracy. Took Shaq Yard to Farman shot, Le Chainnigh. And Keitang with Intach, Fokashay. Dowling against Puck Strassevis on. Go high, to check his Joe Dowling in Massive for Fatish and Kate Finumed Intach of Vega. Conscious in there, Pucky Susik, O'Connornish, Tikishtach, Osha Ur, Joy Poignard, Seekeen, on numerous fought to get. To the go Hawley again, Anthony. Uchi Chainnigh, Thomas Capical will, Agus Chainnigh score. Agus Butte down with Asher Chainnigh, Brenner flick back of Vega. Dallamalo, Agus and Varn, the light it is, shaking a club. Agus Ace is nog down to Ach if I'm on the train. Van de Gaillimh Vasheen said him of a clay, up in Gurtu. Cushaton. There's beter free shift go. Chainnigh, Fihikad. A hocht zegaton. Agus Gaillimh hesh na scoring is now. And the better good man shaka. Chainnigh good Bishop X in your merts. Agus Holland is good astin score kin so. Chainnigh tierige momentum in Risha. Coach and Honig, Ochaman High Macari. Racer Calculor, and there's a Gaillimh Calculor. There's Kerus and Bishop. It's Joe Dowling to the Kamai Joe. It's Pucks their group to get. On to Shinameta Wets. Bishop and Cruz to Gaillimh East. Conscious fall Railish and Concha puts a fada. Cousin there's some Nesher and Chainnigh, Chainnigh, Gus Loan Gariol. Tracy Glonasus to the Gamagi Lachu Lord to Titsi, a Jeffrey Ruig Lohan. Corcoran into the Gamadi, she gets Sean Rachlana. Put in Jeffrey Chlugan. Farrow Chainnigh fought to go to O'Connor, Chishin Cotton needs a rator. Fought to go McLaren. Isha Kimmett go Hollish and leave Rayfield to the Bliana. Isha Holtz not to hold Spórt a bit. Will she shin on, ye Dolim Saguil. Keannais. Angus shot to my force on number 10. Took O'Gorman another shot. Bishop and Groote Chainnigh and Pucks here, I'm sure. Neil. Angus Kafferstach and Schlitter. Angus and Tommy came out. Shane Magulefo sign. Gaillimh cup of score all. 14 time shot. A goal to Lean. It's Joe Poignard. Ace Keikligus that pucks here good to Anthony Poignard. Angus here for Stach and Schlitter shot. On the Ellis at the Gaillimh Fitzy. Dahi Dillon to Stach as Ethan White happen if he Gertie. Shanson Chai Gaillimh very on like the Chukeen. Chainnigh hands in the Aru. Give it a Fihian. So the Fihian, Gary McHugh, to start not Con O'Neill Pembroke. Hulla scornish, Tawatach.
Agus a sin fáte cón ceanna le. Agus éiste le leanta dóíomh gon himnar yoga seo spag chaidn sa feiceáin. Agus Cobhis bheicimú na fórne seo níos tíir níos a gríomh ile éireann. Bótaí cáile tosfuig de seachtain nach sead críomh mana. Thug Luain fí seachtain dé Gaillimh tug an dóir i riomh agus tá seansa le go chuile na goods. Agus an bhearna léide go Ciannigh agus dacrochtaí níos chuig chuine aon scóráil. Daniel Lawler. Mas Paddy Grace a rós a fad. Cónis Pug se scuig seáil siar slát na ró agus cúpla ceanna le ceapain. Ach ní mór chumú aige a caiise seo ar fád ar an sastan. Í sinna taistil tá sé hain mí cinnte agus tá sí mú. Mar sin cheirnú med agus chuig faointe hálaga deasta cúlaire a ráile a bheicach muid beidir cúlíháinna go chiilchoine agus bheith hacup ach sellh cicailte ra go slóin. Hín an anna ceann sin na chuineiste. Éanú me dé go chiilchoine gan scóirnis tíach mar bhí sé a géile. Ach stoinús tú fáil chá chúla nua doáin is leor sin orntaí. Puck seasa le tógáil an tíomháil ag leid Ciilchoine. Nóna gún ceann ficusúsí picusús an tamsin agus í fáte leis é héana go check bulger nús fáte tension. Gurí ficusús caithe Ciilchoine scóráil go scipaí agus hála go meach lob. Brian Walsh ach le fé imrí aige. Isteach dó an lína lántas ach í sin léit sin gól. McLaren agus sé héir an sin glán suas. Agus tucann ceann seo fád le ceapan ag Páirc Walsh. Agus hána má dégan is seo fu Ciilchoine scór. Ach bula Páirc Walsh an ceann seo. I dro Taig Macari. Céhó sus is ceann sin rúdal. An í rútain ceannas a puck seas go cúig acu. Puck seas go cúig. An sin tá gáile fáil na seansna í bhearna leidú. Ach tá ag cim a chána má go le ar a leid fós a nimar 10. Bhearna leidú go Ciannigh. Ceann sin tá má ceappa go dtí sin an agus tá mar sin Ciannigh atrúb. Agus an lucht takeíochta agus lucht fórne ban tultfuil seo a chaidú tú a himráí. Se lehanis táhaach. Ceann sin pulte ra an tamsinnig ort an lín. Wil de ponte sin is Ciilchoine. Cin pásad six passes an cí dro Brian Walsh. Ach ní roiide ló agus béis seansan seo eile. Ag Ciilchoine agus puck sír. Maíle sé sin cuasaí chama. Agus tám an cimochtan seo an tamar fad. Agus Dowling I bhí éadás a fád sa géad fiúmadach. Le bheith fér sa sin Rory Power agus Brian Walsh I bhí go más a dóir le. Scórna le cheappa go meach lála Ciilchoine. Ní dóling me sí sin crín a beidir mar sí tá fádach nerid. Tita sí, céit a réh ficus suas. Agus híann sin na measca chuúla a dahí Dylan. Má fád a seachtasí. Seachtasí glanann se ceann fád a Joe Lohan. Tita sí agus bíceach mar Tracy an contra ficus suas agus tá glanta go deasa Jack tíocha second go náam. Ciannigh atrúb. Tita sí má fád ó McLaren. McLaren steach dúirí látas chus a dit ag fear Ciilchoine. Agus na Mícheál Meany.
Matthew Kerr scoring like a Chainnigh beach up Ceola. Cill up upon the hain. Richard Zirach really shade. Puck certainly hook shot Cárthach could be called to Chainnigh. Fought to dash trig Ulton Lean. Fought to be Cinnamon gam who's the Gertie Foss. Sean Corcoran off with him Shin. Fought to Walsh. Ordin chat. He wouldn't chat on Fadi Gutig Dowling. Had a dory off the will. So the Rory Power. Power give McLeisher Husson Orte. Power Foss to give out. Neil way a score. Agus Breathnach Wisha Cárthach when you wish the Foss to kill Chainnigh. So she Imi Moo. Agus well. Mionúr could basically get the feint to hold y'all. Not circa second gun Cinnamh Katze. Kahagaya Coolol. Akashet score all Kushkipi. Mark Walsh. Kjod more meals to father. Keir Rose and Concha, as she stick Poignard well, shot to Chagati Poignard, Ishal, call and Poignard! Cooling the one into the Fornia. Agus tá hall my force in Imerton. Agus Chef Farvlon Ree, at Aishi all. Agus Farvi Bishopcree, at Parker Hokre, after Gaillimh Ash the Cluiche, cooling the one out truck. Nish, Tanuma Katze, Sean Corcoran, he's at the tall of Cramp Carasso, Farvi Laois fads. Ach a vecchio mo down brescian shot. Momentum ar fad a Gaillimh. Chance ag Rory Power he have one better cooling the ball. Which a begging in Roada. He's been chance me. Ach a vecchio mo the Tom Shavi. But the Numa Katzen should form with the score shin. Keen sitting Raitor. Keen to catch go. Sean Corcoran Falk Ága Fatsisha. Kean Franks are Stefnuts. Matthew Kerr. Aha, Higgins to the phone shot. See Cárthach, see a Kudig. Chainnigh Chapa. Agus it Schultish and Dachulchin. Gaillimh Ash. Acham Feder Gaillimh. Coolin and Ho score all. Numed at a Lloyd de la Fokin. Agus Howell like my penny in the hush. And slow up on Tanya Vestshot. Puck shots of his own get Chainnigh. Sean Corcoran to fit at the bark. So Numed down up Concino Medach. So Simon Kida Jansen Kida Hudson Rachel the shot. Dowling Lish Puck shots up. Downing a bullet, fade to Chainnigh Shelval, Joe Power hook a shot. Bishishin, Sicilian Law Tussach, Ketan on the Rotdal, and the road. 40 time shot, Cone. Gaillimh, and faded up scorer. Concha, Con, Fada, Dowling Law Tussach. Tyber Corey Shinchin, Pucky Susie Tigers, that's some Bex Dreamer Hike. There's torn in and try 8 gear. Tonsino Makate. Be careful, Chantel in the air shot. Ach, níl seo éasca. Agus Michael Cohn róthógad seo. Agus cumach an seán nú mach an se múi. Ach lifa, ach níl seo éasca imar óg. Bud a híomh na bh deise. Sún bheith mus cimé dám fósa tánta. Tíga le caite ach bhí brise deason. Hawla, nach Cohn an íchris hard sasan. Go mé an breisiain. Cohn a bulla. Will she Chainnigh? Tom Brockball Schultige! Susan Agus Hard Sasson. Agus na Fornia Ho scored. See a Kudig. A will Shanto on at a count on the Fornia shot. Gaillimh Ash Bruce Suas. Be careful my page here to one to Sean Corcoran the 4 goal. O'May cooling the boo in Chainnigh Bortalisha. O'Gorman. Such a father, category to ski lish, we blicious number 10 and on Bishop. Ipshin Bishop, Keholis and Rossa, Pucky Sauce and Chainnigh, Joey McMahon, Blockon Tinta. As well, Bay, Clayton and Cluiche, Echo score, Bay on Bishop and Chip Bortalisha, Maravine Tap, Jakarta, their Gaillimh is Loch Garmon. Agus Bay, Fehan Numed, Edeloy Delaine. Dunui. Mach Riatan se a chóscóir hééis an breise bé puck an éire cean chomá ach ná a gí ná tibe
mar bre an breise idir an dáir in ínta seo scóir dearnach an go bhfuil de fácht le an breise Gaillimh 3-50 Chainnigh 3-50 an breise le tíocht go fé Ceannais fí 17 Iomána chuig Luain.
fáilte leis mar sin go de bhór Bord Laoise or don ag Laois an breise ag Cluiche Ceannais fí hapla na déag chuig Luain agus a orthe Electric Ireland mar sin na saite a testahhaid na tiileide lastan seo agus mar bhí spank sa gríoch an sin agus Gaillimh fáil na scórnaí cinúnach sin an am chuútaí gortaí Anthony Poignard agus an scóir sin cóin aus a fad ach an breise Cluiche nua 3-2 agus well is cuma leis na fórne seo agus na Cluiche agus le bansteachta be sé dearnach go leháile agus cumróg má éiríonn ló agus má cinnte go ban soltas Cluiche seo mar bhí sé taitcaites na Cluiche epicúla bhíáin faoin na sailse ceantar fáilte chuinnig dí fáilte JB Walsh Walsh an cín sin an scór Há second dig ach an séú scór dig agus Walsh an cisteach mar an dí I gcuine na Gaoiche agus tá an Gaoiche le Gaillimh sa géad leis seo gan bleise Mark Walsh ag sé fada Ceann sin briste nuas sin a Daniel Lawler costa uairge sin chumá tasta siad ar fad Lántas a dáinteach bhí cear chuine taann ceann sin isteach na dro ach cosan dí sár Gaillimh nuair seo fáte Cathal Donoghue an Mac le Mícheál an ceann sin amach le Ultan O'Connor ach an ceann sin na muid agus an bháisteach stopping seo buchas de díal or tíireach tá an rí sin a lódrún tamar fad siad Óna Gorman bud se amach a dro Rory Power in ceann sin fáte Rory Power I dro Dowling bhhardan sin ar Dowling ach min neam an dimmert is beidir róchlisin sin Liam Corcoran agus pucaí sús ag Gaillimh Ómilíd McLaren here an sin Ficus os an brise seo sin tá cón agus féinan Mionúr a treidan is go fíoch gur sin sin ficus os pucaí sús ag Dowling Joe Casa agus be puc sé an seo ag Cilchuine mar sin op chun cína cup is sin a second agus tu Jack Tracy as politic test an seo captain na fórne cheap a beidir gur ceap Chuinge mar siad Breathnach an sé tu go daman is Rory Power amach Power a bhí aus sa dáir sin chaha Matthew Farrell réitear túna a bhla chamá Cluiche maimí ige Cilchuine thu siad a 5-5 cead Gaillimh go 5-3 ó tháinig Gaillimh steach go Mionúr tá sé dá híomh sa Cluiche Ceannais an tamar fad siad lántas siad Brian Walsh Brian Frúgus ó chur Gaillimh siar ó McLaren here siar an sin difracht eiste ige ceann sin Ulta lín Gus Loan gur an ceann sin a pab agus í pab isteach go as ag Gus Loan a bhíal na buntas teige sé siad ar cáilte ach puc sé grút teige Mac le Frank bunar se brandwer ar an immert i gnáam mar sin chinna imitation lí trína mar caite agus bula Mark Walsh an ceann se fada bí cínta ó sin agus fear an cháin mór a dí mar Mac le Declan agus fitte fuórta cuasaí Iomána agus cumógiacht an gáine leis na blianta ach Mark an seo agus bheith fearns go Mark Walsh agus Óna Gorman dochúil níor mór an go bhhéiteach sé déanana fí sé chúla chúisteach Mark Cobula sí sinna taistil agus bhfuil sí sa fada tá bhfuil sí ar an seasta níl ar dheis agus a fóríl sí me le caite té scór bháin san ambis go dtí sé fáte ag na cuit ó Gorman go bhfuil í oscail teige Páirc Gaillimh an sin puc stas fééis an go Cilchuine Jack Bulger a bhí achla fiige an gan tróna gan na híos dói fi stáid seo agus na secondí I gimocht ceann sé steach Joe Power brise gus ús a Ultan O'Connor tá takeísteach an sé steach go dearnach te Gaillimh fáilte Ultan lín be am a ginis spruc a fic amach cáide go sé tucha sé steach Joe taig glúteigh with Corey tabtid G Masalov
Shin tá Cillian Power go fiúgus suas. Tuig mar Garnaí chuine le stint níl. Cúine dorach í sa gáineal sin. Puck strasa bhéis an. Go chuid Ciannigh agus go leor puck na seasa se a géad Ciannigh me gan breise. Cúnaí Luain tí séideag tí a cúdeag. I cer chuine Breathnach a Ceilreach chléachta Gaillimh go láidir. Ach chléachta se go láidir leis an gí. Se leis an gí sa géad chuid gon an breise seo. Jack Bulger mar sin for Cárthach bhuí sa géide. Ach ceann sin a taiiste go das. Agus grúte go má san éir an tam sin. Ag Daniel Lawler, agus a Dymag Lawler. Gramú biste agus puck sír grúte. Agus túsmá, tusman se chuine san an breise. Tuig a tracing ceanse. Bhfuil se ceann ísio leis deach Johnny Lántasach. Stin sin gáide tá Conor O'Neill. Cé ficus suasí. A sí pucaí suas an tam seo. Ag Cian Franks. Cian Franks chorchan Cian. Franks fós a gimach leis. Sí glanta gon lín a tam sin. Agus bhí Cian Franks Gary sinna chuir isteach a glanta go lína gaide. Tá sin féidir up scór am siú seo. A dúcha cool an sin cheappa gomach an Clufa Hart. Utí grúte gaide fáte Poignard. Anthony gimach leis. Fertí bh móró. Bloc an éintach dinta. Poignard a cosa ríis. Nabar dinta tam sin Andrew Houlihan. Cosa díntaach dinta dóhiamh. Agus dacrochtaí scór in the Amseach réitir rá go pucú gon tála sin. Agus bhí Joey McMahon níos túiscéis an léir de chlána gon lína go haide. Ach bloc a línta dinta Andrew Houlihan chumá rá inodí. Ach tunchur dearfa Jacob. Eile limmert go dí seo. Séad am a caite, tí cúteag tí séideag. Scór bháin fós an breise. Ceann sin léite ríist é Joey McMahon. Ach dína pass an ítach i McMahon. Dahí Dylan. Bhil síiste agus a sé fí bhrú. Cian Franks inis. Siúd Walsh, Brian. Cúpla ceann fáte a tíomh lomh a deise. Siúd cáideag Brian. Sí fáte eise aige. Se ceann amach an seo san áitá Bulger. Gafáte agus easig Bulger. Bloc a líntaach, scéal an hain. Ach tiití go Daniel Lawler. Ach bhí sé hain. Mí hás an second go bhfuil se leis mar sin. Fannin de scór mar tá na cuit cúlín chun cín. Is fecim anadí fecim beidir caithal lercan fáil fiúir go gáile hecht isteach ríist. Fecim a linn. Puc amach tócaí ríist. Bise sí mach fad a taig Macóirí. Taig a puca. Agus taig a gamsú. An scór fáteag taig chéanad trí fáteige. Agus taig ráisiir a lean a had léim is gurtú ag tús na críomh. Fercha is go cíanna bheith fud an pean na Gaillimh agus bheith fud an omán na Gaillimh. Scór deas na fórne leis a chó scór. Déad bhfuil puc an éirice eiceil seo fós. Fáte Cian Franks. Franks a ceann sin toiste go deas aige. Pucaí suas an seo ag Jamie Walsh. Jamie Walsh a bulla. Mark Walsh a sábháil. Agus sí tucí mach fan a Brian Walsh. Mark Walsh a sábháil a ríist. Chosa dinta coolball na Gaillimh. Pucaí suas a gáilte lín. Tá drámaíocht feici an Chainnigh Port Líise. Agus seansan ar chúil an dóthaíomh. Cin chuine, áilsa tóra scórile. Cian Franks. A sí sin agus casal a dibal ach Mark Walsh fí róthíir an sin. Les sábháil ítach. Agus Brian Walsh a gibh a ceirde go cin chuine ní séidann sé ceach na bhuair an scóir sin. Támuid mar a bhí. Buile fád ag Mark ríist. Bise sin grúte, go leor an bise grúte ag na honadí cosa úra. Joey McMahon here in Chimby Kek, but she's in Joey. Tá. She's ceann sin cliste. Fásan tam seo gáil ag Daithí Dillon. Tá is Cilín Díman Leitrim. Fós a gimach leis tá Dillon. Is bhúil an passific amach. Tá se an passific amach. Bhil a Cillian Power. Riail a buntaiste gáile. Bhfuil scór ag Power. Bhfuil sí sin éilití stéit níach bei puc sír ag gáile. Agus seansa go bhóchan cían seo. Go chéadúir san an breise. Agus Cohen. Beidir síú chéad a slat. Ní scudan a bhí se na fuair an cúlín ionintach sin níos túisce. Agus chuir se seo gáile chun cín go chéadúir san an breise. Agus bhfuil drámaíocht in seo a gríomh Electric Ireland faoi hapna déag.
Agus yn Ciannigh fod y cwn, Gaillimh, chwn cyn, ac ni'n ond at 3 second. Agus yma un am brysiain, sy'n gyd, chwyd gan am brysiain sio. Fysio Ono Gorman. Ti'n gwybod sy'n tifos gyda sy'n tŵr ar dowling. Fi mae'r sbrwg gymryd ag sy'n gyd, chwyd gan chlwff sio. Ffortin sy'n ta ffilin gyda'n si sy'n chwys, ac ta gymryd tam sy'n eich ffer yn y Gaillimh, ffortin gyda cwrs o'r tam sio, Cillian Power. Ac yn tondi yn y Jamie Walsh fysio Coolin, gyda eisiau, stach dro Power. Ta drych dy band le Power. Agus sy'n Connell y drych dy le Power. Rory Power, bwlt sy'n y tîm lína. Na ffôn i'r eisiau chos sgwr, tia siatig. Mark Walsh, ymach dro Luain, agus McCorry. Chef eich chwynio hwys yn Ciannigh. Sunk sy'n dream, agus puck sir. Eich i'r chwynio'n sio. Agus Mionúr sio. Fer yn y gael, fer eich i'r chwynio Jack Bulger. Chloff i'n y Bulger i Lona Páirc. Wel am nes i cael chwyd y sgwr bod yna lol. Be sy'n leising i sydd o'r lad. Dowling. Hyn yn ni hepyn i'r ffat a gen Ciannigh y tasdol. Agus yn Ciannigh bwylt yr clogod. Slyto'r grami gyda Joey McBan o hyn siastach. Ciannigh bwylt y ffad ag ni'n sy'n anada. Agus sy'n leham y siastain. Tomant mar a fi, gha sgwr y tryf. Agus wel ni'n tadyd yn y ffôn sio. Chwrdd i fi atrwm cwbl o siart yn ochr y borci yn nŵl yn y mawt y do. Achos cwmyn cyn grod. Yn gwrs i Iomána, nhw'n gydifyn gwrs i gymolgio sydd â Gaillimh agos Cilchwynne. Ni fi'n tad atrwm. Agos i'n roi yoga sio, agos mwyn y tarnt bod dymer. Cawais yn ni. Beth yw'n gwrs beg ni sgwrio'ch Cilchwynne sy'n ta eisiau Gaillimh ach. Cwmyn lo, mairin lo, yn corn hwrt. Sheer, nhw'n sies, nhw'n canela. Agus Matthew Farrell heen le molle achlef ik fer I walief in de fado get ni ve morgen go te fer en schon ni ve morgen te Jacob agus ma mar B aan bresje nach B pokken Erike ein ma anin chamar shot agus sin támanista ó bud in de banistóí Gordon Byrne agus Kenneth Burke bit sé ansás sa cínte is tuspanta sí on Mionúr jogaseach is rud móra a seach rotal Gaillimh sa tóir an dar na Ciannigh in chéich an gúta Cilchwynne níd tríocha an ceann dearnach an bhríonn tricate Cárthach bliana sa chéile na fórne se trútaí chéile agus Gaillimh sa tóir an dar ceann an ceann rúisiid unseo I fé trí agus 10 meter leid fós yn Ibertain. Ach dicrach yn teg na 100 i hyta cystach yn dohi efo ma. Ach ambresje. Chominic treffecien fwy siachblin deg agus dan o'i fwy fficiel y cwpl siaten. Stromioch teg eisiau ta'r decar yn y corp chama. Tir heen sás bíonn ceapan ag Laighean nach a forca hádinn seo líor higher ó mór Páirc don oig agus ben rí is seolta na cuid sa dar chuid gon an breise seo agus hála do bhuaich ceachta go na fórne cool go leor sin ag bud sé cín sa go ná am Shot fadig magus. Tá máisteach tíocht rí siapin. Agus réitirnis gréoch an himrói. Seo é dynamid ar a leid. Cét an beidir chun rá chúrich an cín. Agus an bheirt a dhéanana. Gos Lónach í Lona Páirc Gaillimh ríist is fritte de Jamie Walsh chuis amach Lona Páirc gur Chainnigh
Achlaf ag Jack Bulger. Is Tráchtaire le Craobh. Agus nach physio is Laois. Agus yon dochter na Gaillimh ag Iomána Donach an dochter na Gaillimh donai. An Cluiche uachtar na chuman Joe bhí mar vinner na Gaillimh ní de geschacht háilte de gunne chlár a fáir tan le Gaillimh seúirtal se le Bulger hí sé rud cin túsa ché dar fad pí má chuine sin atá go fáte Bulger Phoebe se go Craobh beidir go rá ach tá dúisinis agus an scór fátige na cuit cúlín chun cín ceán mór bultig Mark Walsh cínta chuine se Gaillimh a glufi seo in an beise Pici súsig Cir chuneachtain Tracy Shear I dro chulhain Cabba sí sin agus na faban siad Páirc fluch seo daci chuneiste Cathal Donahue sin Mac le Mícheál Donahue agus Sunkbegs a Dream Puck Sear Conor Neal fáint le Mark Walsh gan se thugal Tíblína chune súdhéir a slitar bhí With Keens is a gay leis tuairteach smach is teach an seo a 40 euro. Mark Bullish a ceán míteach í sin bulte go maith gon na Cluiche. Í sin a bise cé ruas an bise a grútain sin a cón. Ach cur cumán das na Corey na sé héana agus Sean Kavanagh. Puci súsag Taib Corey. Taig Lírod all in tastan sin a fáidir le Ultan O'Connor dúirte le Páirc í ágáil. Ach ní chuirse idir na postaí. Agus de cuits fós ceach an cín. Trí dó an an beise ach trí 8 le trí 7. O Gorman fada. O McLaren níos different ige. Tin lína gur sin ficas ús. Fáte cin chuine agus pasal das. Gus Luain gur trí slitter casa faoi rú ag Gary McHugh. Captain na Gaillimh hoch an cín. Tá fertí bh móil an passion tuki. Seanta troi Dahi Dillon bí cearc má scór aige. Agus bhfuil muidir chóscór óráin eile tága Dillon Dillon Sasnon a ha Cluiche ag captain na fórne Gus Luain. Agus Tagón ó Gorman amach a ríis leis a boc amach a thugeal. Tuga sé Joe Dowling a Gaillimh puci sús go dasan sin ag Power bhfuil sceanna ag Power go chéad sa glufa Rory Power mí chrainn. Agus pucamach bháin go pucamach le Mark Walsh nis. Agus a gunne na Cluiche. Agus bhreatha beidir go bhfuil pucan na sira na pucan éice náchuin feice melín sin go tita go das a sleánaín Liam Corcoran léite go das ag Ultan Lín. Céta leis ar a hólinn sle Michael Cón a chénta an breise chuin fósa go bot tá Cón beidir chuin ar hól ó Corcilnach an sin agus Corcomán ag Oliver Phelan agus tita go maith de cuits biste má fósa Gaillimh. Taib Corey, Taiga Casa, Taiga Craobh Spós, Taiga Bulla, agus tá riail buntaiste Gaillimh. Agus tá na himimeoirí spíontan seo. Agus ní sam. Mar sin fiúin is cuil chuit a gobanne ach ní dul mis na scoile mádach má béisiad marí tuirseach. Agus cuman ó má airí nó ceann seo rutal. Agus nach teasta sin le bhealach beirt go himimeoirí sin bultsaí a chéile. Oliver Phelan is Kilchunne agus Cón is Gaillimh agus Verticup strachelt le Craobh. Ach seantig ag Gaillimh a chun cín. Is Cón a Craobh Carasso sé héan agus an puck Sear. Jack Tracy a héin captain Kilchunne ar a talla. Agus bheit har beidir imróí ógad seach cíine beidir funineh sais nervhí seach bhí acu chumá gan trúna. Clufa smooth immer shit. In a seal, Peter Pioneer agus leide immer Clufa Ceannais na héireann na Páirc chóca seo. Gandhi Conde agus Cón. Le a chrána bhí sa puck dearnach go nóam agus bhfuil bhí ceann sin ar out a fad. Seo ceann ag géan am bhfuil a bheith chéasca. Ach an stáid an Clufa agus mutarnted. Cheann númed 10 cáte. Tá go das 8 cear númed. Ciannigh de go Gaillimh, trí a 8 ag Kilchunne agus bhfuil freigra ag na cuitinis ceann se bulta go Gorman. Ó Donahue grúta a rása, puc stras a bheits an. Go big Dowling amach ceann se thugeal. Bhí Joe Dowling ar aus ar fad
Sa géad fénú meadúg se. Agus ínta chuna skillní ar fád gúrsaí Iomána tún chuir Laighean go bheith gan a feadh písa fágáil country Jack Bulger bhfuil. No, sé Dowling thugsa. Agus I dúra Joe Dowling faoi. Lá géireacht. Pucaí suas an seo Gaillimh. Glán tamach acu. Cón an sin. A héin agus fíle ná chaibh de divert acu. Chéad scóir le cúnach. Fáirteach ferbhí anchla for Cárthach McLaren. McLaren ag gimach leis ar chos an áirde. Bhfuil péad atrúb níl. A mú. Agus mar a bhí Cill sa géile gan breise bhí tú rá seansní acu bhfuil péad a tícín an gín ní roi lo. Muid leabbaile tíd an dáir leis seo. An bise grúta Cérthús. Contra pucaí suas ag Gaillimh. Pass a sóra downa. Agus to go mag Sean Cavan and Thompson a wash a tossing shot. Agus wash a tossing ish. Dit sta even the fit. Give a cool cabin. Fit see Sean Marcy. Not Liam Corcoran. Digama. And Tommy Raveltinish Chainnigh Caishits and scoral. Hier nummer 4 nummer 10. Douche nummer 4 Idelún mi baltene. Agus dúshmór in an go de fórne se. Ceannais leite ag Gaillimh go bí ceacamach. Ag ultal ní nachal fé mé sin freisin. Flick beg tasna te go dasige Gus Luain. An insbroidach in an breise Gus a tuair faoi. A beisi sin gear. Agus tucha Ono Gorman amach agus I leaghlanta agus bishi seo amach fada Cillian Power am Cillian ach níl scór Cillian agus sin tí hansa sa chéad a Gaillimh chun péadach an cín de roiide lo agus ma céint go deach an himreach chlán atá tíbhile go far ceapin go sin deach obair chama seansnaí dóhíomh I de gaibh ghuiach Has mú a barc sin seansa le fáte ag Gaillimh agus na bisiach ar fád fáte acu mach fád le Poignard Anthony Sasta hainse so Taiba Corey I sin bisiach go mai Kavanagh after she late an shot ag Dahi Dillon will she ag a toch paid out to go chéadú sa Cluiche chéadú na bise agus Dahi Dillon agus fiicse cheolse agus scóráilte agus péad atrub ránam go le fós an nummer 10 Anthony Poignard I sin gurtaí crampa crasso agus heapan Ní chamá go Chainnigh chun is cuma gedharlas tospantas ionintach ag na lads ógas ar fad agus imreoir titim ar fud fad na Páirc le crampa mar bhí luas nimar chamá sa géad leis sin agus a dáir le bh féilte Ach an bhearna médaí ag Gaillimh an mééis sin a tuairt lo an chríomh se an dána blian I riamh Bhí stú Kenneth Burke agus Queen scóir sin for an cón an puck sír sin Cinnúnach ach Cill Chainnigh al fada I seo cudú de Dowling sin sin a lámh Rinus Líród lámhe ach I sin pucaí suas ag Gaillimh a puck sír seo puck sír Cill Chainnigh mar sin be scóir leis a cup agus ní bheannach ceann amháin agus númad amháin focaí agus tóca Dowling ceann sin sin na lámh ar chuig cíns na clúgus cáil a chuirsaí Líród lámh Cill Chainnigh mar tá Gaillimh freisinach scill an hain Dowling mar sin cínta chu sin ceann seair san teastan a sin tintaige sin féidir Cill Chainnigh brús suas sin bucamach ceann atrub epic Iomána fina sáidse Portlaoise ach a bhfuil críoch leis fós Paddy Purcell teisteach nás Michal Meany, Crampa Carrasca Meany agus Sudda go réir híomh na bheith clé ach Mark Walsh sábháil ionintach rinneise sa géad chu gan breise a chinnta go Gaillimh fós slán agus tá siad níos cúdaí mácha cín a tíocha second focaí ar a leid
Ceannais scinse go gáile chul gear amach fadal Dylan Chrachtaire. Chrachtaire suas a tíomhlíne. Pucaí suas achla fé Miguel Tanín. Be tríú me gan púta gurtia. Sin neart dáma ag lads. Ceannais fáte Tracy. Pampan Schlitter go talú i das. Go ceann glóta suas a tíomhlíne. Fáte Gary McHugh. Con Don Cheirach isteach Dronal dí sin Sean Morrissey. On dina Gaillimh ta tasan sin the social Conor O'Neill. Agus a Clonta O'Neill. Nas a nát David Shottig, David go for Daniel Lawler. Bulger Costa, a here love a clay. Beshi Shogyor, ach Beshi Kuntertuch. Beshi stay footing Dowling will. Shocked to see Shinchin Galode. Ach, ta she fills Bill Shinchin, that Rory Power sheets at the top of the crumpa. Agus Kay Ficus and Concha, should the guy be Ficus and Concha. Agus it is Gus Sloan here and Chin. Maki Yadza Keense, Craobh Gadeen did it, fought to Ashik Tracy, all the Chin years, all the Tracy. Ishtachato, Andrew Hula, Tichimasalova, Pucky Suas and Killian Power. A Beshani for scoring the Bourg. Gus Sloan, a bullet con, more means a father. Tuspos and Ty McCorry, Maya Shifakazuas, Ty can get off Ficadoro. Casa J of Love Dishes, Jeffrey Vunish, a Bertz. Ty can shell of a shot on Yogarale. City chat. Fought to Asher Kilhunya. Angus Paddy Purse to the Hochin Keen, fought to Ekulahan. Angus Blocker, Kirk, come on, Honor Feckin shot. A Tagamafia Horsiamona. Angus the Hemmery, a Turts Willow, Tup. Ganzi Kunde, Angus the Kudig Shadig. After 9 seconds, good see no Magan Putigurti Katze. Angus Gus Lohan. Fáfi réile puck slas a hógal. Cosintúir san meise gáile here. Ceannais le Ceannais an tíbhile go Páirc. Nach the secondí, 7 second fós an Imertain Adelaide and Conchin. Bhí check mar sí ag Ceannais. Tá sé coolí na bháin le fáin na fós. Sís a tíb líide. Dorachadus. Tití seo a Port Laoise. Agus an sitrí má puck slas a bhés án. Couple second, 0-0 shot. Jamie Walsh Hulkis, Nish Kinle Dinner. Chorn tú stacha, agus mahin sí mú. 5 second a Gaillimh, agus déitach Shava Hart. Bulger tá Sasna. Tá ferti here ho mecin that. Tá sé sin feici ina sige, tenta go dasi Bulger. Na Andrew Houlihan could check Con Sasna, Kairos and Concha. And Bishop, Sin Immerts. Will fall to the needs of the racer. Fought a McHugh, Kirk come on into. And a Ganzach a fluck Decker which is maroon. No Ganzach jersey in the goods. He fought to Ceannais, Concha Costa. Kieran Franks after she shit her here of a dish. To Hug second Foki on the Roy in the Gaillimh. Can Larkin see the Stachadish and that's Ty McCorry. It will Gaillimh really on a Keller. Pashelovic Mark Walsh. Pokemahawan. Cooley one into the Fornia. Larry Ida Loon, Mark Walsh, second Gaillimh, to 8-3, 8 cut to the glug. Ty McCorry, Fog apart to Himra. Yes, Hops in the Fornia. A Howla, Shell of a 1 no unwill arm, Ceannais. Mark Walsh, a bulla. Bay, Shant to 1 the cuts, my no shell of all. And Concha puts it, Kairos and Concha. Shire, Chargruta Gaillimh, Gondoro Uriov. Should Gaillimh, Champany, Iomána, Free, Champany, and Zig, Hugaline, Agus a Craobh, Hol Shearhershon, and Gondoro Riov, Achleva Fairte, Gondor, and Cluiche, Intoch, Iomána, Vi Ceannais Rouse, Vi Gaillimh, Intoch her fad, Agus Nira on, Ach Pokawan, and Shitter, Agus Bishakri, Gonna Quitoga, Ach Glinder, Gelas na Gaillimh, Ach Peter, Nach Willen Scale Shot, Clearty to the Fornia shot, Mark and Daw here, but Ach sé Gaillimh a ruas ag shits na bheits a Kellera. Agus go chéidir ó fé ach Gondora ó riamh tá Craobh line grúteach up. Ach tá bheith féilte go idan Gordon Byrne be shits an Harvah broder as a bheachtas agus a bheachtas a Craobh line agus tuach sé rai tá fi Carú Canis chuga line na héireann. Ach Laois na Gaillimh Taki pís a fad trasta agus í Port Laoise Sheetson ta Kellera.
agus cynnig siad cynnig siad defri bach tá sé dearlach anseo a sé leirte sinnaí achas cumann loch leanta na Gaillimh buínta hacu agus rinne siad ab a chrúil hí Kilchunne ein fointe dhéag chun cín sa dár leis sin agus na cúil ítach for Rory Power a chráid ceann Brian Walsh le ceann Corcoran le ceann ach an cúil sin for Taig Bocari Harintse Gaillimh leis agus an sin Poignard le orachar agus Michael Cohen mac le dara it's immer gnád sin sin na Gaillimh chama an pucsíir sin go dain an am cúte gortia chínte go mechan breisian agus fion imráin na Gaillimh agus crampa garasa be na Kellara éirinse sin an nuniamh a thug an dáhíomh sglufa seo agus chacha Joe Dowling a lua chama ge chunne Rory Power imre ítach ar fad siad Gaillimh slóach chreacht trúna agus Cofis beidir deoch siad ceann ar lob súnú a cédaín nó ben Cluiche sin ar bun an seo chama agus ben Cluiche sin donói ar fáil ar TG Carr bhín se lecha más bhí an trúna an sib súpa agus sása bheas ach Cluiche grúte a Gaillimh agus a tiltte ag an dáhíomh le bheith ferte agus beidir go rud maith nach bhacamuid an breise go leis go nach bhacamuid pucan na éirice ach scór Cluiche ítach agus na chinnes tú na bhí cníalacha úfas a fád a géile agus ana ag na himróí seo ar fád ar chéad an óí idir crusaí scoile agus i lehéid agus béidir gasach siad le chéile a ríis chuig Cluiche maithe go go múna cúpla seachtain chama cléos le cámara fósan as go Luain ach an scór deire anseo a Cluiche Ceannais fhí hapla déag chu go Luain Gaillimh trí a fiche Kilchunne trí a 90 agus ben an cornach runna na bheith seansa imráí na Gaillimh Goslóin hí se aus ar fad an breise cínte Macla Frank a cha Kenzie an chlár fanna blianta ceann na líochra sinach míonach a go bhar óg se hí se chollairt bhí tastal san an breise níirtí hallach agus nach cóir Luain na sé cuatú captí na Gaillimh ach agus an roiir chun sin agus roiith teach sin na himróí a fad agus hí na Cill sin Port Líise imráin na Gaillimh agus imráí Kilchunne agus caiith Kilchunne bheith bródú as do péin chama a chaimhlins annach Pokémon gan sitar ach slú brás Gaillimh taí go dearnach an seo bheith féilte agus be sé dearnach na bheits chuide go bhil hartúir na ríist sin óta lín is crachhfuil achla fé méige sin chama agus nuí óga táhacha éach berta sin bhí ge chuine Jack Bulger agus Joel Dowling hí bhirrta go sin arás agus for Jack Bulger scór ítach ar fád tús an breise chu sin Kilchunne chun cín agus uintí be sé críad go Luain bit go speiceach se sin na chuid chun cín feice cínta chuide go a bogarráid gotí chrí féfiche Nachan seach siad Craobh Electric Ireland fhí seachtaine déag agus bhí se arás ar fad agus bhí sé crí gan na chuid ach tu captín agus leaschaptín agus imráin na Gaillimh duna a mealach suas Taig Bocari leaschaptín na fórne agus Goslóin captín na fórne mar sin bhí éiste a sé méid sará a fear chóir na Luain agus brunfar an Cornlí sin agus dús sé Taig Bocari atá fáil lucht na himra agus tá seáíocha imime chu peladóin le chumí a brenach chama versus le Taig agus bhín cúil sin tastal trí amsú ónimmirt
First, I'd like to thank the GAA for hosting the game here this evening and having the pitch in such wonderful conditions given the elements this evening. Secondly, to the referee and his team of officials for officiating at tonight's game. I'd also like to thank Electric Ireland for the continued sponsorship of our games. It's vitally important to the promotion of our games at all levels. Mostly tonight, I think we need to pay tribute to both teams for putting on such a spectacle in Ireland, given the conditions they were playing for a lot of that game. The conditions were more like mid-winter conditions than summer conditions, but you wouldn't think it from the skill shown by both teams tonight. Commiserations to the Kilkenny team, but the good thing for you is that this is the end of the journey, and we want everybody in Leinster to wish you the very best of luck in the All-Ireland Series. And now I'd like to present that Sturmiler Championship to Gus Lohan captain the Cárthach team. Ashen captain the Gaillimh Gus Lohan Gordu Cree Fish Champion's egg line Gondor Uriv for Mhórdha's low. So Cashits in the light, so Grieve Ila Aiden Marhukas Kilchonye. Paul sir, on current show, I got it. Our son Fernand the Gaillimh. It gives me great pleasure to accept this cup on behalf of the Iomána hurlers. Firstly, I'd like to thank Kilkenny for a fantastic and tough game here today. You set a huge standard for us, and we've been able to compete with you. I'd also thank the referee and his officials for their contributions to a great game that was managed very well. A big thank you to the Leinster Council for running an excellent competition. We got 5 brilliant away matches out of it, and every one of them helped develop this group. On behalf of Galway, I'd especially like to thank our management team, our manager, Craobh, and our 3 selectors, Paul Elizabeth, William and Craobh. I'd also like to thank our brilliant SSC coach, Chainnigh, and our physio, Andrew Laois. A big thank you also to our brilliant staff team, Mike Gray, Ronan Talley, Ian Burns and Ian Walsh. Thanks to our nutritionists, Keith McGillan, and our psychologist, Dara Sheridan. The work that goes behind the scenes is hugely appreciated. And finally, a very special thanks to our legend Kim and Paul Sherry. I'd also like to thank our county board and our wonderful sports sponsors, Pasadena, Matona, and Supermax, for their continued support of Galway hurling. I want to thank the family of all the players for the effort that goes to get us to and from training and sorting out our gear. Finally, to the lads, a special one and a very close matter, and the effort has come to a special piece of silverware, and we are looking forward to celebrating it. Or a branch in a Gus Lohan, agus as in Ryoga Keltatora Di Brags and Deshina. Cohorzos Legaile, she had said Gondor Uri of Champini, Free Happy's egg, Hugaline, looks like able via camera, and gets a dollar and hook Achlaferin, and scored on a Rish, Gaile, 3 Fiche, Kechonye, Cinnigh.
seachtain nach cuasa Iomána agus í Breathnach tríoch Joe Dowling. She shook glow to Mata she shin saw father that she forced in the posty. Sin an score Joe Dowling hauling. A poignard Anthony Bulla that she shot more score come off for Dowling is two agus Tashi Shini Hain on score. Anthony poignard she cost sheer but she can't she love a dish. Dribble at a gun shin Tashi Shin Crean on score. Chola Ciannigh you saw na Gaillimh Dowling builder base to free base to Spórt to get to pass for James Kavanagh. Bhí cearc má scór Kavanagh agus tá a tháinig sin ar fad Brian fósa gimar leis tá Matthew Corty bhí steocht a Brian fósa gimot ú an scór á seo tá mis ceappa go dtí sinón agus tá sin an scór fad Brian Walsh Ty McCarry fáte taig níos bhú féidir scóráil bhí drochar leis Paddy gimmart faois agus bhí sé gimmart chuir na bhreanna go sinse na Gaillimh ach tá taig stoppatí ríist Dowling tuair sé faoin na postí ríist agus tá ceappa go mena costa go gan sin agus bé an scór Ganzi Shincher na Gaillimh an contra fada Bishi she shot fought Tom Shock power Laighean to Chainnigh Dowling each agus Caillimh nach Joe Dowling Gustaffa le Cone will score Ashen Chai Gaillimh le Cárthach Connachu as she shin fought a Cone on score for her pucks here agus tend to go hauling Tom Shock fair kick Chainnigh Rory Power will fall to Daniel to go hauling power Mata she shot on Ashen on score power Yo Dowling stach off the Gassy poignard Be careful scoring Chug Anthony agus tá ach an níor dís a Gus Luain smachta go deas tarníonn sin Corca nach níor sin Cluiche agus í fáte leis a Gaillimh a seanta tear chúl sábhil éasca Brishi sí machchan seo agus tá sí stis a gúil ag an tunnadí nach isteach nach lábhar ríist te go hálaigh a power ag cur bheith scór des fórdan seo ag Brian Walsh sin an scór ach scilíonnta ag Rory Ty McCarry fáte taig a cuiinú ar scór am siú bhfuil ceann le fáte Ty McCarry tá sí sin fáte Ní ceann piúcaí mac a deastain sin it's all poignard Anthony Casa agus i bhí sé scór ní raibh sé sin éasca tá thuúlann Chug Walsh fósa cibach leis an pass go fáil a power Tití machchas lábh power Casa se agus is stas a gól le Rory Power piúcaí sus an tam seo ag Brian Walsh tá sé héanana cuiinú ar chúl Walsh cibach leis Brian Walsh a gól ceann le fáte cear Chainnigh Whitey gon ceann fi go sus bhfuil cúna fáte get sí piúcaí sus ríis Brian Walsh Brian le híomh le Clay will ceann le chláir an scór go tá Casa bhil an ceann le am siú Tá má cheappa go bhfuil sí sin ige agus tá sí ar san Adam chun se ceann mór fada isteach Jodie Lontas sin Bishi sí seo útí fáte Ty McCarry Ty caiise turfi chúl fáte Ty McCarry sí cín ó nimmart fáte ige te go hálaigh ag Anthony útí sin ige tá má ceappa go bhfuil agus sin an scór Céirús an ceann seo tá sí stick poignard bhfuil seanta Chug Anthony poignard Ísel call poignard Cóna Bulla bhfuil sí sin aige tá bobban seolta aige sus an éir agus háintsa agus bhfuil bé cléachtain in Cluiche éarchó scór bé an brisin bhí epicúla bhí an faoin na saoil sé ceann se fáte Chainnigh dí fáte JB Walsh Walsh an cín sin an scór Háist Bishi sí mach fad a Ty McCarry Ty go puca agus Ty go gamsú an scór fáte Ty chéanana sí se stachadró power tá dríocht a band le power agus sin ceann le dríocht le power Rory Power bolsih náis an écht le Gaillimh seúirtáach se le bulger bhí sé rud cinna túsa chéad ar fad pí má chuine sin an passion tucaí seanta Chug Daithí Dillon bí cearc má scór aige agus bhfuil muidir chó scór óháin eile tá go Dillon thar an sasna an stáid an Cluiche agus tarnted chéad numad 10 caite tá go deas 8 cear numad í sin biste go maiid Kavanagh after sí léitan seo ag Daithí Dillon bhfuil sí igeách péad átar go chéadúir sa Cluiche sin captaí na Gaillimh Gus Luain a gardú crí fí seaplaí ag Luain go dora úríomh